Ba lelapa la Gapalesa Maruping wa dingwaga di le 29 ba mo khutsafalong ba ile ba utlwalela loso la ngwana wa bona ka tsala ya ba lelapa mme ba santse ba gamaregile ka mokgwa o Palesa a bolailweng ka gona ka go kalediwa mo ntlong eno eo e itsegeng jaaka sentlhaga sa badirisi ba diritibatsi. Ke rata gore mo setšhabeng sotlhe sa South Africa mo go rona re le rotlhe ka go kopantsha matsogo gore re lwantshane le so se sa gender based violence. Baagi ba tshogile a ine se ka diritibatsi nka be re se mo bothateng bo re le mo go bona bo le Palesa nka ba ntse a phela. Ke khale re reportela maponisa re reporta so se mo maponisa gona action e ba kileng ba etsaya. Khabagare Council ya Afrika Borwa ya dikereke ya re dipolano tsene di sotlaka ditshwanelo tsa basadi le go nyatsa seriti sa basadi. Re tla dira dithulaganyo go tla go kopana le maphata otlhe a maleba go tswara dipuisano ka maikaelelo a go leka go rarabolola bothata jo. Babelaelwa ba le babedi ba setse ba tshwaretswe polao ya ga Maruping ebile ba setse ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya Magistrata wa Stilfontein ka tatofatso ya polao mme kgetsi eno e buseditswe morago go mafelo a kgwedi. Ke Mpho Lepedi wa dikgang tsa SABC mo Nkhuma.